عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para dandaretan, para hadirin utamahipun para kiai, para guru ngaji, kaula cintai, kaula monjaki. Moga-moga hadir akumpulah kita sedaja berkataan ban Allah Subhanahu wa taala pengajian beneka. Moga-moga raja banyak manfaatnya. Kenapa saya sampaiaki, saya aturaki kaula. Moga-moga sajelana sarang burukan tuntunan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad